Pamirsa objek wisata Alas Pala utawi sani katah kebaus objek wisata Sangeh. Rami pisan kerauhin kramo ritat kala rahinan jagat sekadi galungan miwah kuningan. Tios kaanggen genah liburan objek wisata Sangeh taler dados wisata edukasi majeng alit-alite ini kewentenan wanare ring tengahing Alas Pala. Risampun ngamargiang sembah pangubaktian ring Merajan utawi pura ritat kala rahinan jagat kuningan taler kaanggen galah mapupul sareng keluarga miwah mawisata. Para pengunjung sane akehan rauh saking wisatawan mancanegara, wisatawan domestik wiadin masyarakat lokal Bali kepanggih akeh sane melancaran ke Sangeh. Ring genah irike ipun ngaksiang pekantenan Alas Pala Sangeh wenten talar pengunjung mafoto ring genah tur sareng para wanarane sane kairing para pemandu utawi pawang. Kewentenan para pengunjung inucap majantan dahan nguantu pengelola objek wisata Sangeh. Santukan tios ngicenin pikolihan pengunjung sane ngicen pakan satwa taler nguantu perebeu pakan ring objek wisata Sangeh. Agus Sudiatmike Bali TV.